te kabanungkong hakabayday bat kanika election FB kaba kajing yan yung vote kalong mandin kasni ngasko ba nakaliang jong ka party hakabayday nakabenta ka Shillong Parliamentary Constituency bat kumju hakabayday bat katura Parliamentary Constituency ni ay kublay si hajar mo ikipay ba nung tebut parok kibala don kejengkit kle budget ya ki nomik man nakamuntakan ni ka sans dem kabanwan bat ka mandin haka jinyo bot kila penpau ka mandate ka bagi ai nang ni na Shillong ka P2P kala job don burom bat nang the na po turang aru ka kongres kala job don burom te kumu presiden jong ka parti NPP ngasngo ba nga ay kublay kit bok kit uyang ye kini ki armut ki MP ki batumai ba nga kermen scam kin trei bat kin yalam ya kejela bajingi baro angut natura bat na Shillong ha kaleti ke badai kat kum kejeng anut bat kat kum kejeng kwa jong ki padbang jong kejela mikla jongi baro kwe ti kum ta na kalian ka parti nga kit bok ki uyang bat nga congratulate ya kini ki armut ki MP batumai way nang te na po karo hills pat way pat nang de na po ka Shillong Parliamentary Constituency.